How dare you? How dare you? Why is he now about to mammy Miss Row? Mother woman. Who can't be Mama Kumasi? Sanya regional minister sa meeting bi mada regional minister bi no oba santimemu a wa fresh meeting bi da na de koba ne se enima bebre ha sinifo NF ne nso ba ye don 6 years ni ye nua Zaka oka board no ho no ono so ko ho 4 years ni o ma ye meeting mienu e won kran mo se ye ba kokoro ni ho no ma abaso James Gardner te ho wa ye board member no wa ginsem ni nyina afa miracle the proposal abato say amanfo parity ni movie so mo na kam fo copyright for nanka omunhwe na omunyini sika man the whole miracle films amu that mu ye ni say na ye mu bi ana tu ye ni problem be pa na kuma mu face let's set the record straight. Never let us set the record straight. Boss, let's set the record straight. Why is he now about to mammy Miss Row? What else you tell us? I was here for Miss Yamo. Who got us in the see that now about to mammy? Mother woman. Who can't be Mama Kumasi? Senior to me, I like to see the Kumasi the tree. You're going to Kumasi. And the cow, we are Baku, Accra. Over to the microphone, Mammy Miss Row. Oh, you know, Miss Row, what are Roma? Miss Row, what are Roma? For microphone, Mammy. Yes, madam. Yeah, pray for Ashanti region. I was your former Madaroma. Yena, who about here. Ashanti region, Mr. Ewa, tell me. Miss Ramo, my who about here. Miss Row. Yes, Ramo, about here, Montana, my yes, Ramo, about here, Montana, my Miss Ramo, about here. Jamo bibia kwa ba eba Polino multimedia se afi na ohwe a no subscribe sene de bia de tuma on sabetimi akan straight enne mene me papa kese pa ana ehia wa ha sei ene ehia wa ha bobo wa yosi me hwe no na misua enne manya akwanya ene ne ba betwetwe nkomo about issue you see ewo Ashanti regional minister program organizing ma sinifo enuntina menini gina ha me pe emu nchiremu e kakra afri senior bobo wayosiwo na me kai me say 23rd March ye call consumer kranso Apijos Resort Susum Entertainment e de Kofi Kinata okonfo kwade eye program kese ewo consumer kranso nti se wonsan kan ticket no ma wonsa account ticket ye be start maminda regional minister ase ewo nyuma pa wo ye ma movie for de woye no yani so pa opese kuma wudu no ekosoro ewo no nyuma pa ye danase senior senior mo akwa baba Polino multimedia me do so pa senior na se bi hu se nani 2 days mu se o video bi enam social media obu afu pa kese Ashanti regional minister organization woye ma movie for mu se
moni abre wo ne ohene yere mesese edu ene ye papa miracle forms na moni abre pa woni abre gidigidi senior eba ne say me da se ma me fra konya ho so na me nche a ye Polino multimedia ahwefo yakoba ne se ye Ashanti first na ye was submit wo mu a wo se ye ne NFA okay National Film Authority eno mo share di nkomo okay na sanya regional minister sa meeting bi mada yeah ebi sida regional minister bi no oba santimemu a wa fresh meeting ni bi da okay it in fact ama ye nije pa okay na de yakoba ne se enimo bebre ha sinifo okay awasɛ mpanimfoɔ de gu akwam okay de ma yɛn. okay Eti NF no nso baayɛ no 6 years nie okay na yɛ nua Zaka ɔka board no ho no okay ɔno nso kɔ hɔ no 4 years nie. okay Eti na yɛ free sɛ kɔ na wɔkɔ no gya ɔno nso de nsɛm a ɛha yɛn kɔma board no na yɛ sɛ ɔbɛdi no ma. Ɔma yɛ meeting mmienu wɔ Nkran. okay Aye Kumasi ya ba kokoro ni hono ma abaso aha eti omudi nkomo wie no mo bie floor say wo a wo question bia no bisa okay na it seems as questions no ono mom no ye board member no ye nua e friend say James Gardner te ho okay so otimi answer question ni ye hwe say de e ko no but wo ye board member no wagye nsem ni nyina afa no no ni ya meanwhile Miracle the proposal about to say among for parity ni movie okay etika bon so mo na kam for ma copyright for nanka omo hwe na omo nyini sika ma no the whole Miracle Films okay kramo that mo ye ni say na ye mu bi ana tu ye ni a mo betimi adi akira bo ye ni ana ti sansam no na kofa sa abufuo no ede bae na say o kan Zak no kuma wudufo no mo na mo to abayi no ye ni ma no course aboard no so oh okay Yes, ye man no course aboard no so sa onko na ye nso ye hawa da ye so on fa ko san say sini no dudu na santimemu ha ana ye no inti senior sa entokwa ni si ye no regional minister at that moment na o around no around not here anymore not o anya ntokwa o as obi a kire na ni so na mo mabufu de tem bia na timi yi ne ho adi mi say o but I don't so nche say o ye how dare you how dare you say nya timi how dare you nya timi ti na o so obi a kire ne hawa da no so na ye say oyem ye oya no wan fe o sin a ye hunu what you say tiaba say no o ma hunu appointment a ye wo ma adwuma no okopa ye wo ma adwuma no se de adwuma ne sey a ye ba ha yen no ti o mo hwe no mo nye niam aye na emo ye nyina e se sini ko fo mu wona mana ma fo se de wo ja sini sini ni ko so ne mo ema public domain emo bi ehunu akoye internet so ini podo do se na use internet for now okoye ma me mo mo nkura so a sini ayeye a o YouTube bo no wanya bi ahwe na data no network no kura bi wo so teno anana ma ye ni abra ye saade no but is be free say as politics ni ye na sika dabi ye ni ani ye ho no no nkura no ba gina ho no no e be perform ye ni nyina no obi anim party bi wo what you say Miracle no kura no ka say regional minister is the best minister ye na santimemu ano onu kura no nya NDC ni o MPP ni what you say enti ya try your concern enti e ba de sa no so munya solution munya solution e ma Miracle Films ni proposal no mo yes an munya solution ba sa na mo hu se ni blabam Gardner som sa ni ko na wo ko wo do ko tumpan fo dem se ya ne eni ma se ko so a e wo se hwe ne tenetene ne ma
senior abani say de ne enko Kumawood mu kakra say problem be pa na Kumawood mu face minister so ano original minister was so chenchina wate board say eye kafa no wate eye a o so ano ken de nya ma no the me pese problem be na mo de etu nanim for say Kumawood mu face ya de atu nanim dada a o hwa ma yesini ni kofom yenya ba bi nton yesini sini ni ba abonchina yenya ba bi ye be yina ma ma mfa wo hwe ebi ni mu ni sika o mu di be produce movie ti sansam na di atu nanim nti sese no the some of the two regional minister ni no ede be na sese no waya afa ho for now an say board wo ho nto mu guso a edi mutu okay Syria ba bibi sa na sia wo papa me no kasa me ntimi nyu papa aja ko free wo say Kumawood fo mo plotte eno mo yi ni free anu de say asom wa Canada da anu de asom wa Canada me pese me hu say mo plotte ya ampa me kan na men kan je no me ntimi nyu ba say papa wo anam say so o mo plotte so wa family amem aha ana mo plotte so na me ni ho chano de ka usie ho no a na obuso ho no a say him for na plotte ye wo yi wa no was say mama say busa go was say for now onya hu obi a wadu ne level ampa obi a ne shu ye ono no wa hu no ntimi kan kasa bo nse ne yem acha say aha odi ono no wa hu ka me ko Syria la ujare say oja bi edi nkomo misinya me amie o so odi afutuo ma pole no mo ti afutuo de ma pole no mo ti mi say obi a nhwe no hu su ye titiri youth na energy drink ahodo a mo nom no esremo mu sai mu kidneys ana kidney ho asam yanka kra na bo ho kra ke 15 14 10 years wonya kidney issue so aja say niam a ye di ko ye yem ye suban ana de sa niam na ba ti masre se kidney awareness na ti ma start ya me bo hu da wuro ti wo ye youth na de bia je so no energy drink asa na watimi asua de a misrawo o se o kidney ti me chia poli no ba bia o bia papa aka last question sise no Kumawood o check ya ho na ye best actor obi a ye best actor obi a papa obi a ye best actor ade papa de na o koi obi a ye best actor mata me penti mo ko ba bi o papa me ya we obi a ye best actor me ya we obi a de ne betwe sini bia so onye best actor yen fo ni twa obi a ye best actor why na me sure pa I for me papa edware edam ya tin say why busy okwa akoye adwuma kakra na me kai mu say 23rd March Sunsun Entertainment e de okonfo kwa de Kofi Kinata eye program kese Frank Naro ka ho Ralfada ka ho Kilentua odomu ye program kese e wo consumer nkran so venu no ye Happy Jones Resort na rate no e 200 Ghana cedis 200 Ghana cedis so won san count ticket Mr. No man sa count ticket e da so e Salah Fest Monday no so program ne koso no e holiday kese e de ma Ghana inti moma yen support Sunsun Entertainment na obi ansan kan ticket abusua makram medino password